Gledajte ljudi, deverike i šarani u mrijestu. To su ribe od 1-2 kile. Ne znam da li se dobro vidi. Evo žabe. Gledaj, fatla se mahovna po njima. Pa sad. Još se ne boje. Tu sam kraj obali, evo gledaj. Evo ih i ovdje. Čekaj. Gledaj. Ovo je šaran. Evo još jedno gore. I svi su ovdje kraj obali. Eto zašto ne možemo ništa uhvatiti. Evo ja sam tu. A ribe su ovdje. Gledaj. Prelijepo. Pa gospodine, gdje smo danas? Danas smo u Bad Homburgu. I kakve su prognoze, šta radimo, šta ganjamo? Danas ganjamo šta stignemo. Uglavnom... Šara na bijelu ribu, pa vidit ćemo. Očekujemo nešto dobro. Da li će biti šta? Čuće se. Čuće se. Ako bude bilo, čuće se. Prelijepo je. Lijepo je, nema nikog. Idemo se sada raspakivati. Mirza, šta je najbitnije? Da se začepi. Jesi vidio žabu? Aj. To nismo još imali na pecanju u Njemačkoj. Onda? A to je. Danas ćemo napraviti, evo ga, neki big carb mix, high protein particle mix. Što ne smijemo koristiti više od kilograma hrane, jel tako? Pa i manje je to, ali ne možemo najmanje zamiješati. I uzeti ćemo neki ber jagoda. Squid strawberry. Gdje ti je jedna častica? To će već sad za vodicu. I eto, to je to, ljudi, nema tu šta. Dobro. To je to. Prva liga. Evo nas danas na praktičnoj nastavi. Jel' tako, Mirza? Isto live? Nisam live, kakav live. Danas pokazujemo ljudima kako se peca riba. Evo, imali smo jedan zabačaj i jedna mala bodorka. Jedna bodorkica. Nisam. Udarac, jel? Molim.
Gdje si ti? Šta misliš, kakva je prognoza za danas? Ćemo li upati išta? Hoću. Jimmy. Mirza moj. Kad se javila ljubav za fide ribolov? Ljubav za fide ribolovom se javila skoro, relativno skoro, prije možda nekih prilike 7-8 mjeseci. Prije 7-8 mjeseci. Tek, jeste. Kako to tek prije 7-8 mjeseci? Da li si ikad ranije čuo za fide ribolov? Čuo sam za fide ribolov, ali nisam nikad počeo iskreno. Mislio sam da je to samo za šarana. Tako da nisam to nešto posebno istraživao. Dok nisam malo počeo da gledam TikTok, malo da pratim to više. I od kojeg ludaka? Čemu se radi? Od kojeg si ludaka vidio da je fider zanimljiv? Pa od tebe, normalno. Gdje si mene našao? Ti si fider posirao na TikTok. Gdje si mene pronašao, čovječe dragi? A TikTok? Eto, upoznali smo se na TikToku iz prijateljice vrlo brzo, što se kaže. Preko Temu u holu. Da, snimio sam neki video za Temu. Šta je bilo na? Pa nešto si uzimao, ali si neki paket za 100 eura. Jas, tako je nešto bilo. Paket za 100 evra. Bilo u stvari više videa sa Temu. Bila je napravio sam rola. Pošto sam ja tad tražio opremu tu sa Temu, pa sam kucao Temu. Oprema za ribolov. I tako mi je izašlo. Ja ti dogovorimo se jednom da odemo u ribu i... Onda vidim slučajno negdje da si neki video objavio i vidim onu tablu na autoputu Frankfurt. Eto, tako je to. Čortos, gdje sam ja? Pa ja otprilike ajde vidim tu s nego. Poznamo se i odemo na vodu. Tako vidimo, sam u live da je bilo nešto. Da smo išli Kelsterbach. Posle toga na Nidu, evo sad. Da, nismo dobro prolazili, ali bilo je zima, ružno vrijeme. Tačnije, prolazili smo očajno. Pa jest. Bilo je baš. Bez da se lažemo. U Kelsterbach pogotovo. Hajde, tad je opet bilo lijepo vrijeme. Ali uglavnom ona vjetrina nas je ubila. Neki je vjetar bio i riba nije radila, baš nije radila. Baš je bilo očajno za ribolov. Ali evo došlo je proljeće. Sad čekujemo. Sad je temperatura vode oko 10 stepeni i prilike. I žele pravo, tamo kod me bolje. Neko je kretan. O, ima su, samo sam prčka. Uglavnom jezero je lijepo, pecamo na feeder normalno. Jedan metod, jedan kavez. Možda zabacimo još 2 štapa, čekamo dojavu. Vjetar duva. Ali su rekli danas fino vrijeme. Fino vrijeme ovo, ali je. Ništa, idemo dalje. Idemo dalje. Šta se uhvatio? A bodorkica. Bodorkica, druga. Ništa, bacaj, doće veća. Bolji otvarač za sok. Da vidimo. Opa, da go kremalo. Somčina otvarač. Prvi put, znači nikad nije otvarano sa njim. Ma ne ima otvarako pravi. Živio, brate. Živio. Evo i žaba nam je došla. Gledaj žabca koliki je. Gledaj zebel. Žabac je komad. Šta? Šta je poenta u feeder ribolovu? To je da zaklipaš na dužinu na koju zabacuješ i da uvijek gađaš isto mjesto. Naprimjer, nađeš orijentir tamo, evo na primjer ono drvo i gađaš prema njemu. I tu nema greške.
i čekaš. Jel' tako, gospodine Okiću? Tako je. Ako se često mrsi ta udica, promijeni podvez. Pazi samo. Da. Možda u tom grmu leži djeca. Još voda hladna, mrljava. I evo najbolja hranica za jezero, 100% za rijeke. Nema, ja mislim, čak ni u toj gramaži. To je maksimalno nekih. Sad ću vam pokazati gdje se deverika mrijesti. Evo ih ovdje pod obalom. Gledaj. Ne znam da se vidi, sad se moramo ja primiriti. Gledaj. Gledaj. Gledaj kolike su. Sve su iščibani. I ne boje se ništa. Pa sad koliko ih je. Mrijesti deverike. Gledaj šta ih. Mogu sunca snijeti. Gledaj. Pazi šta je riba. Deverike. Iščibane sve u mrijestu. Gledaj. Od mene na metar. Ne boje se ništa. Ništa se ne boje. Fina ribica. Dobar je udarac bio sad. I. Zadigni da ga vidimo. Au! Godzilla. Evo, ako je ikad iko ufatio ovo, znači mrtav šaran od 3 kile. Eto, i to zareb ga zakačio metu od feeder. Vadi, ubaci. Koliko ti je rana dobra, mrtav šaran iđe na hranu. Zareb mrtvog šarana. Pa ima jedno 2 kile. Ima sigurno. Ajde tamo. Da ga snimim. Pusti, ajde. Oj, puknut će mi šta. Ali umrlo prije 100 godina. Evo. Nije laž, nije prevara. Sam još mrtvu sirenu da uhvatimo. Tu ljuskaš, gledaj. Evo. Joj. Eto ti. To je ova velika od 3 centa. Opa!